kişileri barımız işinde bereketli bulsun. Şu izgi Ramazan ayında işlegen bütün yaxşılıklarımızı Allah Teala kabul etsin, hayırlı neticesini görüge nasip etsin. Tabi bir tapır barımızga da Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi barımızga da nasip bulsun. Şimdi bizden gırıp gadet boyunca iftar meclisinden son, aşağı işkenden son azgina bulsa da bugün nasihat işitu hem Kur'an okup dua kılı tertibi var. Şu tertipte indi bizim devam eder. Meclislerimiz bugün de şu tertipte devam ederiz. Hem bugün nasip bulsa Muhammed Peygamber'in minimşe bik kirekli hem urunlu tiren mağnalı bir kengeşin isketçilip gitmek şeydi. Muhammed Peygamber'in şu sözün okup onu tercüme etir aldığından bir fikirliğine eğitim sizge. Cemaat buna din sözü kişiye ne işin gerek? Din sözü ne işin biz onlarga tiyişmiz? Degende birinciden din sözü akıl öğretu degen söz değil. Buna men akıllısız varız da akılsızlar degen söz değil. Din sözü bütünüsü anlayan, bütünüsü köngülü bilen kabul ete alatırgan hem kişi şunu işlese özü için fayda bulgan sözler. Din sözü ol nerse bu deyimde her bir kişi anlayalatırgan, kabul etip işlese faydasını görüp özün köp türlü aşağılıklardan saklap kalatırgan sözler salırgan din sözüler. Buna men baytak kına kişilerini görgenim var. Allah'a şükür deyler. Aralarında gözleri de yaşlarına qaysı birlerinin şu dinge kilgenden soň köp türlü kiyimçiliklerimizden kıtıldık deyler. Din bulmaganda o kiyimçiliklerden kıtılıp bulmaydı. Kiyimçiliklerimizden arandık, kıtıldık hem Allah'a şükür tыныç yürek bilen yaşayız deyler. Şuşunday kişilerini men baytak görgenim var. Demek din sözü kişiye yardam ete, kiyimçiliklerinden kıtılırga, aranırga hem matur dürüst yolunu tavırga diye aytayım. Muhammed Peygamber'in sözünü okuyuz. Peygamberimiz Aleyhisselam ete İtteqillaha haysuma kunte. Ey kişi, ey bende. Qayğına bulsan da Allah Teala tıygan işlerden tıyıl. Qayğına bulsan da Allah Teala tıygan işlerden tıyıl. Hem birer kimşilik peyda bulsa sinden, birer naşarlık işlesek, birer yanlışlık işlesek, ortından o yaxşılık işle. Şu yaxşılığın, naşarlığını yokka çıkarır. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ hem kişiler arasında körkem hılıkka iyi bul. Qayağına bulsan da Allah Teala tıygan işlerden tıyıl. Birer günah hata işlesen, ortından o yaxşılık işle, şulay işlevin bilen naşarlığını yokka çıkar. Hem kişiler arasında körkem kılıklı bul deyip Muhammed Peygamber bizge kengeşini bergen. Şundan da mana şu kengeşini ko'nglimizga singdirib, eğer de ötesek, şundan da özümüzni bir köp türlü ko'ngilsiz hallerden saklap kalgan buluruz inşallah. Mana bu hadisning azarında bir cümle var. Şu cümlege to'xtalib ketesim keler benim. Kişiler arasında körkem hılıkka iyi bul. Kişiler arasında körkem hılıkka iyi bul. Nişik anlıyorsunuz cemaat şu sözüne? Matur ittirip anlatıp bergen kişiye bölek berem. Kaladın mı? Ha? Erleşme, talaşma, gaybet sileme. Hayır, şulay bir anlıyoruz dedi, değil mi? Daha ciddi anlatmalar var. Şundan da o tege körkem kılıklı kişinin bir sıfatı bulalım. Kişiler bilen talaşmasına, kısmasına, gaybet silemezken. Ama lakin körkem kılıklı kişinin tip sıfatı neydi bilesiniz mi? Основной sıfatı. Ayı gaybet silemi, ayı talaşmıyor, şişmiyor, sebepsizgine, bulayğına kişiye koyup bir sebepsizgine, şular bilen birge tağın isteme, tip sıfatı neydi bilesiniz mi? Vahuitu. Vahuitu, ayı. Sileşme. Nişek? Sileşme. Nişek? Sileşme. Ana etip gittik bitirdi. Anlatıyor. Motor söz silesen, kup sileşsen ne olar? Söz silesen ne olar? Şu tutma vahuitu. Galiblerimiz ayta, körkem kılık kişi haline kirip, kişi
ярдәм кулы суза белү диләр. Иң күркәм кылык. Менә безне хайваннардан аера торган тип сыйфат инде ул. Әгәр дә кеше шушы сыйфатны үзләштерсә, димәк, менә кешене авыр хәлдә күргәндә, шыт күңелдән, эшкерсез, теге бу кешенең кирәге чыгыр дип түгел. Бу кеше миңа кирәк булыр әле дип түгел, эшкерсез кемгәдер менә жәлләр күңел йомшаклыгы белән берәрсенә ярдәм итү, менә бу югары хылыкны күрсәтүче бер сыйфат икән. Мөхәммәд пәйгамбәр башка бер хадисендә әйтә, сезгә кадәр бер кеше яшәгән иде дип, бик зур гынаһлар эшләгән иде. Баштан азагына, аягына кадәр гынаһларга чумган иде. Шулдан барды ул бер көнне шулай. Бик сусады, су эчәргә теләде. Су эзләп китте. Бер җирдә иске казылган кый тапты. Шиләге юк иде. Шушы кыйга астына кадәр тиште, үрмәли, һәм шуга су ичте. Су ичте, кыйдан чыкты да, юлын дәвам итте. Кыйдан күпмедер бер яклашкач, бер этне күрде. Эт кымда яткан иде, телен чыгарган иде, сусызлыктан үлем хәлендә иде ди. Һәм бу кеше бу этнең хәленә кирде. Кара әле, бу минем кебек сусаган бит. Моның да су эчәсе килә. Әгәр дә су эчмәсә, ул хәзер үләчәк дип, киридән кыйга кайтты, кыйга тиште, шикегенә су тутырды, шушы суны алып чыкты, эткә ишерде, һәм шушы эше өчен Аллаһ Тәгалә аның бөтен гынаһларын гафу итте, һәм аны җәннәтле итте, мәңгелек бәхетле итте дип Пәйгамбәрбез. Менә бу историядә да тип сыйфат, менә бу эткә ул су эшергән. Нәрсә инде дисең? Эшкерсез эш бит ул. Эт бит җавап бирә алмый ул. Тем более теге бай кешенең этенә су эшерсәм, бәлки рәхмәт ишетермен дип берсе уйларга мөмкин. Бу бай кешенең эте дә түгел. Шулда яткан бер. Менә шуңа күрә югары хылыкка ия булу кешенең хәленә кирип, кешене жәлләп, ярдәм кулы суза алу. Менә шушы югары хылыклы кешенең сыйфаты. Менә кешеләрне берничә төркемгә бүлеп була. Кайсы бер кеше юрганны үзенә генә тарта, кайсы бер кеше киң күңеле белән, хәләт җифете белән, балалары белән уртаклаша, кирәк булса үзе ашамыйча якыннарына бирә. Киң күңеллекнең югары дәрәҗәсе баласына, хатынына гына түгел, шик булган, бер тәтиге элемтәсе булмаган кешеләргә дә ярдәм кулы сузган кеше. Менә бу югары хылыклыкның иң югары ныктасы дип әйтәләр инде галимнәр. Бер история сөйләгәннәр иде. Африкада хәзер бит шундый бер нәрсә бар. Африкада минем даны килгән сайын әйтәм дип әйтәм сезгә искә төшерәм. Хәзерге мизгелдә менә Африкада 3-4 көн ач торган кешеләр дә бар. Ризык юк. Шундый җирләр бар Африкада. Һәм мөселман илләрендә мөселманнар җыелалар, акча җыялар, инде садакалар җыялар да шушы Африкага барып, бигрәк тә су кирәк икән анда, су юк. Кыйлар казыталар. Һәм шунда кыйларны оештырып инде аларга булдырылган кадәр су барлыкка китерәләр, ризык илтәләр аларга. Бу инде бик киң таралган бер нәрсә. Ишеткәнегез дә бар инде, интернет күргәнегез бар. Һәм шушында барып кый казыткан шушы Африкадагы мөселман кардәшләргә ярдәм сузган бер кеше сөйли. Бер кешенең сүзе бу. Мин инде аны якын белмим, но беләм ул кешене. Үзе нидән теге якын күрешеп ишеткән сүзем түгел, интернет челтәрендә сөйләде инде булар. Беләсезме нәрсә ди? Беренче шушында барганнан соң, Африкага барганнан соң ди, шушы кыйлар казып аларга ярдәм итәр өчен инде шак каттым бер әйбергә ди. Бер алар теге кабилә булып яшиләр икән. Анда бик күп кабиләләр. Бер кабиләгә килдек ди. Сулары юк буларның. 10 шақырым ераклыкка баралар, теге нидән кәҗәнең тирисеннән ясаган капчыкларга су тутырып, үзләренең төбәкләренә су алып кайталар шулай. Без шушында ди бу авылда бер 2 кый казыттырган булдык ди. Шушында инде күпмедер тордык, яшәдек, кунак булдык, ашарларына действительно бик шикле ди, бик, без ди патшалар кебек яшибез дип сөйләйбез. Biz bizning hatta g'ani gina pensioner abi de podshoh kebek yashaydi ekan ди. Ул Afrika күздегеннән чыгып караганда, һәр берсенең үзенең барыбер әле квартирасы бар бит күбәбиләрнең, ашарларына да бар. Әле ул үлгәннән соң 1-200 мең акча да калтыралар әле кайсы бер пенсионер абилар. Шуннан да моны патша кебек яшиләр. Шунда бу сөйли инде. Мин дип балалар белән бер уен оештырмакчы булдым ди. Bir paket aldım, paketка ризыклар тутырдым, конфетлар, шоколадлар инде шундый тәмле ризыклар балалар өчен. Балаларны бер шулай сафка бастырдым ди, бер 10 баланы.
Кайсынан да 6 яшь, кайсынан 7 яшь, кайсынан 11 яшьле балалар бар ди. Һәм бер 50 метр ераклыкка ди куйдым шушы пакетны бер агач төбенә. Балаларга әйтәм ди, балалар, әйдә шауып барыгыз, кайсыгыз беренче шауып барып пакетны тота, шушы пакет ана була. Ризыкларны. Шулай дип әйттем ди, 1-2 эш дип инде гади шулай саныйлар. 1-2 эш дип санадым да, әйдәгез дип әйткәч, булар бөтенесе менә стройга ничек басканнар, строй белән бардылар да ди, шушы пакетны бергәләшеп тоттылар ди. Мин шаккатып карап торам ди, буларга әйтәм, балалар, сез бит инде, нигә сез ярышмадыгыз? Менә мәсәлән, син барып чабып барып алган булсаң, үзеңә генә булган булыр иде. Бер пакет ризык булган булыр иде. Бу балалар үзләренең телләрендә бер фраза әйттеләр ди. Мин аны инде хәйестә калдырмадым. Ниндидер бер фраза әйттеләр ди. Шушы нәрсә соң дип сорагач, biz birden, biz minde, biz birge, birimiz aş bulganda, birimiz tuklu bulganda, ikincimiz aş bulalmaydı deyip. Şak kaptım deyip. Yokluk bit bularının. Yokluk bulgaçını barat bitinde var şavup barga tiyişler bir yakta. Melekin naşurundan şak kaptım deyip. Buna kişiliklik, yokluk, maqtanırlık, sıklanırlık ayberler yok. Ama lakin bir bayılıklar var cemaat bularının. Bilesiniz mi bayılık? Kişiliklik, birdemlik. Eğer şundan da, eğer de bütün kişiler bəxitsiz bulsa, sen üzengine bəxitli bulalmıyorsun. Şu an göre bizde dinimiz de nersege irete, birdemlikке irete, bir-birimizin halimizge kirge irete. Şulay bir kıssagına söyleyeyim sizge. Peygamberimiz Aleyhisselam Bedir soğuşu bula bitildi. Meşhur, danlıklı bir soğuş indi. Dini kitaplarda okusanız okuyalası. Bedir soğuşu. Peygamber Aleyhisselam'ın birinci soğuşlarından dip etsek de bula. Müşrikler hücum edip alarga barganda soğuş bula. Şoşu soğuştan soň pek köp sahabeler yaralanıp kalalar jirde yatıp. Kızı, kıyaşlı ken, su dip kışkıralar eken. Su. Bir sahabelerinin birisi aytdı, men kitirdim di, su kitirdim di. Bir burduk bilen. Şoşu jirde yatkan sahabeler birisi indeşedi, su dip indeşedi. Bardım anın yanına, ağzına şoşu burdukni koymakçığına buldum di. Peygamberimizin şakirti bitin sahabeler ağa. Başka birisi kışkıradı, su. Bu sayıda di, bar aldan anarga bar eli. Ana su işer. Gittim diyanın yanına şavuk di. Ağzına suğuna salmakçı bulam di. Tegi yaktan tağı birisi su dibe etdi. Yok aldan bar anın yanına. Anna benim yanına gelirsin. Tegin yanına bardım di. İyin ahırında bilesmese dibe etdi. Teginlerge barıp su işeri aldığından busu da can birdi, tegisi de can birdi, busu da can birdi di. Buna tege ne sedi betimin, ona kişi bütünlüğü yorganını üzerine tartıp, üz halingine nefsi bilen yaşayıcı kişiler var. Şu kişiler arasında kimler var? Tege ortaklaşabilgen, hatta üzerinden izip birgen kişiler de var. Biz imanlı bendeler elbette her vakitne şu örnekler arasından en hayırlısını alırga değişmiş. Çünkü eğer de cemaatına şunu aytayım, şu cümle bilen sözünü bitireyim. Eğer de bu dünya bilen yine bitseydi, yorganını üzerine gene tartıp yaşasak elde nişektir, belki urununu bulur idi. Ama lakin bu dünya bilen yine bitti bizim tırmışımız. Biz yoktan var iken Rabbimizin karşımızda faytasımız var. Rabbimizin karşımızda faytkaş bizning kalplerimiz, bizning canlarımız bilesin nerse bilen ülşene. Şu kişilikligimiz bilen, yüreğimizdeki bulgan imanımız bilen. Kisege salgan, bankta bulgan bütün mallar bunda kalan. Biz nidi bayılık bilen kitemiz. Yüreğimizdeki bulgan imanımız, kişilikligimiz. Hem ahirette kıtkarılan bayılık, şu bayılık. Allah Teala var bizga da şuşa kumul baylığın nasip etsin inşallah. Peygamber Aleyhisselam ayta, "Körkem hılıkka iya bulup yürüyen kişi 24 saat uraza tutkan, 24 saat namaz okup yaşayan kişiye uşak kalır. Körkem hılık şunday derece bir kişi. Allah Teala nasip etsin, körkem hılık bilen hılıklarga kalplerimizdeki imanımızı arttırıp yaşayan nasip etsin inşallah. Buna elhamdülillah bugün de indi kim kumulli
kardeşlerimiz şu meclisinin var bulduğuna sebepçi buldular. Allah razı olsun.